Kianjiria nteto chietu rwang'iro arigitani aja Meru niru Kenya Union of Nurses rugite gutinkanja bageta mugomone ntuko ya Jumatatu ire ijite ni untu thirikari niregete kwithirwa igiika gikaro nabo na kwariria mathina jaria bari najo na kinya mateta jao bakiare bugite ni bagwikite gikaro ntuka naru akenda bakaranthiguru na thirikari na batariria mendekithia jao ende gutia bisa kinya umwe kumakiri thirikari ureikinya kubathikira na nandi batina bunge bakuthithia tiga kugoma mabisa babandi batariritie kwenda gweta mugomone nontu bakigina ke milioni 611 aria kiricho milioni 100 ciari cia kwandika arigitani bange na ingi cia kubongera nkathe untu baugite butakarika Muthuri Muriuki ari na report je ni rwalia ruria ruretete na mbere kwa bibia bithatu katikati ka utongere bwa rigitani na kaunti ya Meru obisi ya riba na atongere bathikari ya kaunti ya Meru nikenda kurigiria mugomo jwa rigitani indamana bubu muthenya na rwa rigitani baba mbetha bakiuga ntuga Jumatatu baketha bagita mugomone joni nyuma atongere ba kaunti muthenya na rwa kura gutirimana nabo 3 weeks ago etwanenkele kaunti yetu ya Meru mukana jwa kuga tugeta mugomo cha kinya tariki 2 cia December na tutherete twina mazungumzo hapa na pale tutongerete ni kiama kia Liba kana kirungamirete wafanyikazi ndani ya Meru na bete muchemene jwa mbele bajwitetie Jumatatu na muchemene jonge jogukali kunarua unfortunately na kila gituma batu tutigweretu hata kidogo ni atenyumia kuthithia michemanio ije yonde County Government of Meru etongeretwe ni executive batakwenda kwapia for these meetings watu twategera mantu ja itukuona clearly County Government of Meru kaba twingiretie njira gweta kimugomo bali ugabawe gomei tubweterete bweta mugomo na batu twatongeria bogi mabamwire kia mabi twarikia kwaria batu tayari kwanjire mugomo Jumatatu kenda issues ira twetherete twina cio kana ikarite igeto chumbura twete kenda tumba kuthikirwa twe on the strike na Jumatatu antu bati kubanga kuritari tobo kurita ajibo sivitari nontongo ikaroma kuma mande mwarekunena kama kena sisi ande Kenya no George Kibore oroka ya manabo augite onete mono ndene kaunti ya Meru ni ande kwa baba kuthwa bethangi kwa mono ni thirikari ijiriku. Since this county government, the current governor took office, this county has become hostile for the workers. The county government has demonstrated that they are not willing to address this issue, and they are inviting us to actually 211 million nambe chainge milioni 100 cia kwa address issues of promotions na kuongera litingo genda ni hospitali chetu ibwije bweka ndani ya hospitali chetu over 79 facilities china daktari omwake ndani ya those facilities ojune daktari ola litango ginyale irate bwele ko thagita ngo genda ni hospitali ile jonto every dispensary ebule ko na at least 4 nurses kana daktari bana ndani ya hospitali ile department inge ndani ya this hospital like Meru Teaching and Referral Hospital kwa services itendelea gandelea nonto wakasi batekungana batu tukoria tukonenkerwa mbecha ni county assembly cia kwandikana cia kuweja na promotions isababu ile kwa executive batekweja na mbecha iji kenda bomba kuandika alitingo ibala bafaite kuandikwa county secretary na department on the finance yekariete kwa meeting ne kaba kwa December Meru ibende bibyo ndabe na bibaka urendawa sibitarira cia kibinafsi kona nyarenge sibitarira itena litingwe nonto naraba litayete na ginya December bakaritaya ka county government ya Meru ekua anto ibendele gweta sibitari bari ronirio wakuo bakari batena obatreat Muthuri Muriuki Uhuru TV mutirijo kangangi. Ikundi kia siasa ja Meru kia The Meru New Dawn Group ni kinyirite ate Kawira Mwangaza nebero getene na gute untubuga akarika kwa rura bobo bakere mathikone ja mutano ngino mutetheri wa mubunge wa gishiko mubunge Kegebe South kia mababa ni batumita mubunge wa Anterige John Paul Mwirigi na kumwira nuntu nethagiro are akwina rais na mwire untubobo bukeja kugaruka
kinya kindiki akethirwa ari na kagita ga komwaja Meru no akiaria mubunge wa Ntereji augite ari na witikio antu bae bakagunika kindiki ari gitine kya munino rais nionto nibagwatanirite. Marion Karugi na kurikithia. Kuna mmoja wetu ametutoka. Jack ameondoka. Ni mathikone ya Jackson Kirenya mutanong na Peter Munene urani mutetheria wa mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi. Safiri salama, msalimu Maulana. Atongeria baki siasa ni bokinyite mathikone ya kianne kia mawa primary ario mubunge wa Gicioki. Atongeria bani undon batongeretwe ni Dr. Julius Mbijewe na bangi baba inge. Bakiaria ni bonanite kumeneria gavana Kawira Mwangaza na kuwanengirwa ni MCS na Senate na tontobo ni batumite mubunge John Paul musore wakwe wa mukathe Rais Ruto ati tariki ni 18 cia Disemba ria beterete riboti ya koti iruria ya mbare Kawira Mwangaza na ati rais na amenyethwe bate kwenda musetho ya kandrenge. John Paul tunastuka sana. Wakati tunamuona president akiketi karibu na mtu ambaye ako impeached, we are feeling insecure. Acha kuyagerwa na tiomi bielle. Mwakuru yako mwana miena. Nome acha kuatarea makonde ama nende zaidi ya Kawira. Huyo bwana John Paul kwa sababu wewe ni kijana wa rais na ni rafiki wa rais and you are our opinion leader and one of our best MPs in Meru. Na sauti yako ni thikirachwa. Anto wae bathikirachwa. Anto baba ndagwe bathikirachwa na John Paul na ritete. Aje na KMTC na barabara ile ingi eto mwiratire. Tarehe 18 tusichezewe kanja. No mtoto achetherwa umebute na kinyake ndike to ateona kitira mbiruwe. Na ndike kwenda kile. Babwe